Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Usamla Remiko Sayo, Wei na kisamla ubala Raikot Banyeng halagi jongki kijat, dagaba paikmat syaka karkana shnaflim kasi, haka kendai terik ukelalengkot arjar arpo, ula pentip, bahaka katnyu terik ubnai kelalengkot arjar arpo, on sapelaj pajba no hapo biju cinema, yaka film kasi kaba nengkong kaba ula deb ban shna penbit penbiang, yaka ba ula ai kerteng ka nongrim. Haka jingi keren bat kilat patai kubor, usamla Remiki Sayo, ulaya tu baulah hab ban penlut hado nyau lak tengka nagbenta ban shna penbit penbiang ya kane film kabala simpor ru tang hapo arbnai ban ring pendep hagi jaka ba per jong rilom kasi kat kum ga jingi tu jong u ya ka khana jong ne ka film la pensyong nongrim halor ga jing im bale lutput jong ki samla jong ne ka juk ga menta. Haba benrap halor gani Presiden jong Meghalaya Filmmakers Association uba Commander Shang Pliang ula kentu ya kipat ba bakin ajing kersyan lem yauni usamla ubala yang halaki jong ki kejat ban penmi ya ka film kasi keba plelat ru ya ki weipat ki para samla hagaliang ka yok kam yok jam. Kumunong ya lam jong ka kenhon kinong tau film kasi uba Commander ula kentu ru ya ka sarkar jela bakan yarap lem ya ki nong shna film da ka ba ai ya ka subsidi bat ban tau ru da ka policy ka ban yarap ya ki nong tau film hagi babun kiliang. Ka story sepanggali ka film kanong rem kan subatai keliat sepanggali kalau sepang ki kena kajuk pertama long ba kiwat eta kanong rem long su pahu ta ka bedang pahu ta le sahu mah apoi bersama kedut ta suang long tai te ka dia tat sepang kayang kasem babun ita yang shoot ye po Meghalaya Kebabuan ni shoot stage po riboy nanta Shillong kendiat kensat kebabuan ita ngile riboy district berboy. Yang ini film dah untuk jolak lah poi kajing lem. Kajing sina film ta kadang dai kani kasin ke baningkong. Kendri ngala shim benta ada film jadi ba kaman hi bingkong mau bai khot nga ban chu sya sakpat beta kadi film sanlak. Aslam dia kata demat arajar kata. Jumba kaman hi ngalong ayo idea mah. Teh abang bun ibrir saya kan tu ka film mafia nata ka film pedok long ba syuk sepat kan. Teh hadin tu ngapakat ngarut mana persang sina film ngala persang hima ban sina ka film. Artli kata ka film bala persang ban sina. Tebalong hatu por barang sedang sina empat dan kam masih certificate. Mars ndap sina eta ka film kata kowe ka film bala ai kerteng balamong buat kowe keput nomor ke-6 ya mars ndap sina eta ka film kade ka film ba long copyright mah mars ndap sina eta ka film imut ban penmi ta hatu kapor kami no kali ba arajar khasan mah CBFC tahu arajar khasan ila mut hiban penmi eta ka film artiliru tambah hapsim certificate tu atat begini copyright tangi ngalong le syurta ban sina film da kasem jing syahi nomor ba teng ir ba be lalaki kam so we aktor dia te da nomor dadi ba shoot be continue ta arbna ta la tikrabe benda tambah long bun ba shoot kena ta so we kalau ba ki aktris gimleri basak jan kowe basak sya nong ston ka barihon yauknya nata ka ibawan suk supai bas syong basak stisha umdan kowe te kediba ko umsningi ka mirina walam kediga film ba director ba Anthony Kriam haju kapor udah nongruahi jokoni film lawan punya kenduk ni try po biju tau ong ba wailat artayo matni nomor ba 4 dan film ta matni bali nakling junang lawan ban senran nomor ba nakapor sya kapor bi ki samla ki jungi ki abhaban wat kam cibuk kum ni lo bade mane ki baraka itu ki nong ya bar pentar ka abhaban yo kam yo jam te haba bom yo kam yo jam nang pa kanika kam sna film kanong kawai naki lat ban ai kam ai jam ki samla ki jungi
Ya haba kalong pat kalat pan ai kam ajam bisa melagi jungi kadon kampat ya kipat ba makin kersyan. Namar pistu hi haba laki wan kinong pet kebun kinong sinaflim ki nong yaki nong ak film ngila ban ai. Nama hakam sinaflim kidon ladangi pet untuk ke isuk haban sinaflim. Andai nadu bingkong ki ba involve ki bun hagi department. Nadu nong thok script, hadu nong snajing ruai, unong ruai, nong tau editor, cameraman, Aku latihan, Shibun ha sa transportation, ka involve ha shibun. Tika jingkerpat ke jonga kalong ba ni kerpat ki pat ba bakin sobha ban kersyanlen yakini ki firm kasi da ka bakin kin one page hapo snama hol mendai ban kersyanlen baki YouTube. Namar ha YouTube ni nombu ya ka firm lain nok tanya ki jingruai. Ki jingruai ki trailer ni laban ko YouTube. Beri ka firm lano film nomio i ki YouTube. Kakawai pat kaliang ro ni kwa baka government kat sutu ya ke jing kat sutu ya ke jing don kam ban kentiu ya ke ka national film apa me kalia awai ke government kala itu kum ke industri dari kam don kata ka proper polisi ke ban yaram ini tu ifikum ha asam lada unung asam musna film ki ay ka subsidi na mentaba unsnai ka film isubu kadai silak ka jingnot jangka film ya arposan persen ki ay ka subsidi kalau ka jing yaram na mentajki kum kanuk saru pet pi hapo asam nakabentaban renovate men pentmai ka hall ru ka ai subsidi kum balong ni han ya mekalia nimdan ka polisi ka babiang hakaba kinong ki hall try hall la pendu no iki hall kum hapo jowai lado harlai rembai lado makam dan ka ban attract ban yakini ki investor bakini invest sakawai ru ka point fi kiladon sibun hakini ki kum ki bagi don hapo shabar nai ki ni ongka ke iksu ki inox ne ki snama te ba dan ki ba per apa ki imax ni kita kila kwa banuan ban invest ni apa meklia ke jungi re ke jike kalong ba ya ka dor jo ka tiket hap fix de government ka ba mju jia kan ni apa India kam don rekta asam ngila nai free rate apa Tamil Nadu hasau fi ke kiu ha kan kam snafel namat ya ki tiket ka ki fix ida utrai but utrai firm but utrai hall but haba fix ka doro ka revenue college ka government mri rabo ang ba fi fix ma fi klumar de ka revenue college government de ngidon kam ka free rate ka baki baka government kadiban ai ka free rate hakaba shubu menta ba sayo bla sutho bla pulut nyolak de katno ka tiket umbu ka doro jo ka tiket de ka shong ki pai ba pada kin baruan ngila sutho ingin numbu isi ajar ka pai tiket ya kambalong ngila sutho ken ngila ban mu sispa sempo lane sispa arko break bolong menta kala fix bit the government karir kalong sispa bakani prapoting ka first class but improve ka second class na kata kim wan sekmat kini investor abangi ong government prisna hol ru kim tre ban prisna ngatrai ngila juan na kapor sekurang ne ni ong government ladang idon each and every district headquarter ki hol kamot sibu menta wa sayo release ka film sibu ki nyot li ki hol te sibu la yo nyu sanpo aja na ka hol nyutli lolong arlak sanpo ye no dan dari menta tang habiju rilis telo doyo kena silak melakut silak do arlak layu arlak